Taigi prašome mūsų gerbiamąjį direktorių tarti žodį apie mūsų mokyklą ir pradėti pirmąją žinių laidą iš Kauno Juozo Urbšio katalikiškos mokyklos. Visų pirma, sveikinimai. Sveikinimai mūsų televizijai, dedame didžiulės viltis, džiaugiamės ir matyti tai bus mūsų gyvenimo tokia ryški dalis mokyklos, tai mūsų yra televizija. Tai va, apie mokyklą galima kalbėti labai daug, nes tikrai gyvenimas yra labai įvairus, tenai vis dėlto 7,5 mokinių, tai va 50 mokytojų, tenai arti 2000 pamokų per savaitę, tai yra tikrai didelis toksai dvasinis ūkis. O pagrindinis mūsų mokyklos bruožas, kuris mus stiprina, kuris mums padeda mokytis, tai yra mūsų bendruomenė. Arba taip paprastai šnekant mūsų šeima. Mes tikrai vertiname tai, tiek mokiniai vertina, tiek mokytojai vertina. Ir nepaisant, kad visokios problemos iškyla, bet vis dėlto kaip ir darnioj šeimoje viskas tas yra išsprendžiama, nes mes vieni kitus gerbėme, mylime vieni kitus. Tai aš ir linkėčiau ir toliau būti šeima, bet aišku, kiekviena šeima turi savo židinį kurstyti. Taigi dėkoju už tokią įkvepiančią bendruomenę šeiminišką kalbą. Gerbiami žiūrovai, pristatome jums Urbšio mokyklos televiziją. Čia jūs matysite žinias apie mokyklos gyvenimą, vykstančius renginius ir mokinių laimėjimus. Žinias transliuosime įvairiomis užsienio kalbomis. Yann de la classe 6A Moïse Klimavičius a reçu le diplôme pour la participation au concours King's de la langue anglaise. Il est ainsi le professeur d'anglais de Monaco. Superheroes. On 10-16 July 2016, Kaunas Juozas Urbšys Catholic Basic School pupils of the 3rd to the 5th classes, supervised by religion teacher Sister Inga Rokaitė, spent an amazing week in John Paul II Pilgrim Center in Kaunas Good Shepherd Camp Superheroes. The campsite was located in the village tourism farm Makalne, Varviečių village, Raseinių region. 165 camping pupils studied the lives of the saints and try to learn from their examples how to live in our modern world with love and mercy. Children had moments for praying, took part in the Mass. In the evenings, they had entertaining programs. People led by Kaunas Archbishop Kęstutis Kėvalas walked to Šiluva praying at the Stations of the Cross. The camp was closed with the Mass, held by priest Kęstutis Genys, and dinner together with parents. Comme d'être super-héros. En juillet 2016, les élèves de 3 et 5 classes avec la professeure Inga Rokaitė ont participé à le camp. Il y avait 167 participants de 9 à 15 ans. Le camp a pris lieu dans le village de Liège. Pendant 6 jours, ils prient et faisaient beaucoup d'exercices. Aussi, ils ont visité Šiluva. Ils ont pris le temps pour jouer ainsi. Le festival sportif d'automne, les élèves de 4A et 4C participent au projet Vive Saintement, grandit joyeusement. 13 septembre, ces classes commencent les événements des sports. Les étudiants participent au marathon, puis ils sautent et font les exercices. D'étirer juste, tout le monde aimait les exercices et enfin, ils ont partagé le prix. Dans un prochain avenir, les élèves vont faire les tâches de littérature. Ils créeront les poèmes sur le sport et les mouvements. Подвижная неделя у учеников начальных классов. С 19 по 23 сентября ученики 3 и 4 С классов вместе с учителями активно включились в программу «Подвижная неделя». Во время активного часа ученики смотрели и обсуждали цикл фильмов «Физически активная перемена». Узнали, как правильно сидеть, какие упражнения можно выполнять, сидя за столом во время уроков и перемен.
Особенно ученикам понравились практические занятия. Во время перемен активия, тренировки с гимнастическим кругом, во время экскурсии ходьба на ходулях, нетрадиционные уроки физкультуры, во время которых на поле научились играть в регби. Ученики понимают, что физически активная деятельность не только приятна и интересна, но и полезна для нашего здоровья.